Ajo lo wunduju mautika winyi watin man tar palu wa bini iwango kita botim kiandek Amir Jollo la menwa Lady Grace ma eno donyo chon ke Amir Jollo menwa Caesar Public kutu donyo donya ana poi wuntu twal tin what tin lok ma pere tek lok ni kara do rongo nenengo alok be tie before one machela churi bila no we wa je no ni ana mi kong ter wun ilok ma ji your Bible the Bible tie numbers number ma pol ma pigi tek ma kai win pere ti mi re lut kong number ma tin wa lo yen number pere ngwan ikare ma Noah uyubu ak nem ma lo dong no dano ni dong bin dong u dong ak dano ya wa bin pingo kod mo po be chwe ma dong kod chao chwe dong dan dong chao bin ma do dong no do lo ak ko dong kod chwe pin yan pier ngwen kidi wo pier ngwen ma joni ni wen ma pe go dong ak go to awo ayo boro ni lo ma chele no me rio ma na mi wa ne ni wol mi kar ba ti mi nu de chwe chwe ne en mi ne no mi ne no pier ngwen ka po la ti yo fatto mamma che non è giona e tu ale io che ta pon bot jo ma che ya seria we go lok tam ni ka pe go lok tam ni ne per ngwen chi bi ga ko ge giona con we en pe ga te min o chiaro lung tu en roba o da ko wie reju mo ni ko o bi no ngore ciò che ni na va ka mi le on serie dopo ni we capo lo twinu e mi per me lo ba be ti ko sia da jo ni ko lo twinu ti ba me lo twinu mi le ni per ngwen me con ba ge Carma Yesu be chako no po ponye en meno bir cake pini on pier ngwen ma no pe gudi cham ado tie ko ene ka do bi no chako no ponye donc wati ga kwero pasca bene ma pia o cheri pasca ye ni no ma ke lo ne land bene be ni on pier ngwen Amiro tipo ye come ruba bene che do cham pin da e di ni mo no di on pier ngwen allora man cham sing so bete ne non tum ma don ka kwe don tie cham be tie don bono le e lo mo cham ne ma mi bili ye ma ketto toile ani lu yuda lo me pasca ni kono wa ke lo ni passo ba ma backman ki Egypt no ma no li quer ma che ma te lo ni en ni no di wo ma do ma ge che ma go be che Egypt wa ni mi ru cham passo ba mi Ramo
ma come leng remone miel ki wir do gola ene no malaik marba twado au neno eno ni sirong peguru atene donc after Egyptian manong gene pe kenya lo teno kayo wen yo ka paro quando ci vai undo io don't do chill ma don't giorno do c'erano mo got Red Sea what we got me che e kama gene ti ma c'ero come non no con ramata per nero sapere io che e do game go be ya rope mo capire ngwen e no no fonti ni ngi mo capire ngwen I don't go ba we pero simulo telario Joshua Ninke Caleb we go tell we no we're good on promised land and no good on the promised land and no well team of ye lo ni ka do ramo ni ma kiri ni wa ne nda la yen wo be do ya rawa ni ma pe ngwen no ko ni wanne na lo betia ala lo un betia ni kono ngo ma mi wanne no timme do gina ngo ma mi wa tim we ala lo betia ele lo mo wa ma tie ye kumbele ni donc kai ramo twalo tammi twal mene wa kwan every lo mo wa no tie ni kono ye de dani ma pia ngwen ma beri arani ma beri che lo ma tek ma da hanno lo beri lo schema che beri ma raj ma da hanno beri to han no ti ma raj ma da ti na mo bu no tu ma da ju jalo no rin sin no ge no tam tra ma ku ge now khi mà đâu đi là ngõ mà mình là tìm mà về mà đi để nhìn tôi như cái cama chả cái mò gì em này đồng mà nó thì em anh nghe man bằng mi nó cam yang ngõ mà vật cái lộc này cái mailของdoing panelistsก็ได้ยินI'm available lady Grace cái gamของเรากันapoia dan weng ma kien konen tien ginen wa apoia ne dume donyo wang o matien ne tiga wai ne lok matien ma tiga wai ne kare do romo kwa mi yo ku jimi ne ki bara ki nen wai ne ke pa ke wai ne an do Dr. Chai wai ne ki beri ya ro dong ki kar malai ene don kar mi yo ku jimi ko tole ma charo wana chuli ne wane ne ko cha yo ku jimi ma bero wa cha ji mo ma kombe wa cha charo ro cho pajo ati ma mero cha den ma be mi nyoto ne wa tika mi to timo jimi wa mi europien jimi wane ma be yo ku jimi mo bale ya ka lo ke ro cho pajo lo ke ro do pajo do ka che lo ne wen mier ke nene ke royo ke chako timo jimi ma me gwako po ma nyim ke gluteno ke joma bele ya nyim mier wachak nene ne wachako yugo jimi ma pun lo kom kwan lo kom pu lo ket me bedo machalo kaka me dongo lo pi dongo lo ti jimi ma pun na wano tika timo ne chua poe ne jimi machalo rocho pajo ene waneno ne obedo gina chel ma kichako amiyo wan weng wachui ing'e joni enune mi konyogi mi telo kogi
wek bu ting chung ben ma tek ti me ne wen kiri chaka ki dogang yaro kere ke kabir ma papa taru school nyongo ke ngo ne wane mir wa ne wa chung ye dan wen mir bu ne pien gang e gan wa jibi wen wa bitimo ne miero wane wa chung ye tije mer tij ma tek eno ka wan wen wa biro ka chien chi wa bitimo ne aneno program ene ki kero lok ma en me gengo tiro chere ka miel gang liel ber ka miel li gor liel eno ne duju en di ma mier ki chak timo ne neno ne ji mo bero ti gang ki gwoko kita yam ki gwoko chon pien gang ki gwaka gwaka ni jim jo jim ma papat yiri jim pa miri bere bebe numero no tie megi pat en machalo wan machalo kaka ni wanene wachako chung mi neno ni jimi wa peki balo jimi wa woro ko ar ki mi mama no ma biachara nyo jana dugine bagoba ne ki jimi ne wen bi beru megwa ni anyim so an mere lok ma an aromo lok ne kon beru ene ni apo ni at least lok mi ro cho pa yo mi ro ki o be ki meri lok ti wek dar be ki cham ki ngob ti mi wen ka ki gena ki ro mo ti me en o dar wen mi ro chung te ro cho pa yo ka wek je mo ken te ti jo mo ken mer be ti ma ki ka tin ma te ba jo ni eno ne ye mi ro ko ki nen ne ki dar wen ki lubu ko gi be dak ki chak lu ni kongi en lok ma ana wa jo eno apoya Anna Poe, the fat Lady Grace, yeah. Yeah, and yo, my meal, well, look, car, and down my shadow, but the Lara, you know, then came, and it's CJ, again, the good shadow, look when I went. Again, when they you, a team, again, and you come a tie, come a cake, molly, tie, and the meal, take mother, work away, yeah. You'll about a matter, see the public. Poi tuan Dr. Caesar Chai. Topic ini pire tekstual. Igimo ken no wano timo wilo bukan. Kari ngomo ini time ne kar mo beru timo no miro reflecting. Ngomo time, ngomo po time, ngomo romo timo ne. Me konyo kowa. Dok ini konyo watu tual gi jeng me Bible. Piang ngwen enen chal dong tio na mo miro gi tie. En tal palu tamani piang ngwen mo me kwado romo en. Miro reflection mo betie. Wan me chala chuli. Dok jem ma wan kar gi ye ni nyurati ni roma gi jem mu mo joftan ya mo kar ye Bible. Ento gi timo gi mo ye. Dok kita aneno kede iriyo kanyo pero 12 numbers Jonah Jesus gi Judah gi ni kanyi. Oweko apel katamne to awachi. La chuit kamiro aloha petiyo gi ngat mo pat tiyo gi dana ma en me ka kenyuni. Tima pointing en dana en mati kinuni. Ena ye win doge. Ena ye tele wudogi. En miye mer ma chalo tuero ken. Kachalo in manu Jonah gi rubano moya kulu ki reika of ter kamone ma mio no konye jogini. So la chui tuta mer ma de konye kowa. Dok tiyo ben en gidana wa. So bino pa jo en me rojo pa jone chalo win dolo kino laro tunu gini. Pero nero chalo gimo matitiri. Ana nena wachi la chui jaye o chalo rejo mo joni gi kamono giti ye kamo giti ye ni ka onyo gi botwa ni wunu chiro kon yo gango dok bene ka ini neno mabe jo en mario ma rejo ngoko gi botwa ye chuni dan ma pe dok ro mo doubting gin to twal ikit me ko ma megi ikit ma no gin gi ro gi chungi mar kere gogang. So lega na tieni wakar ge kar matek
kito Dr. Caesar Chai wajani luenyo ber matek beri kamo ber matek tuo jonyo bino gi mege so jami dano kati woko ki kam fudong no yira ke ken loka ngom do chake so gino mo miro betie I want to be what team ni mo kapia ngwen en dong ba gimo miro kong do loke full kare ka gine ka ki wajani loka it down no roting o loka mo ni jun mir te mo gi nga gini but kit mana chui tio kirenge loka me kwa jumon gi aro ni papa to diju ma megwa en gimio ruba kong do chwa dana rio money eni yaro la tu jomo ker mer tie be kito lady grace wajan ni watiki dano mo tuta total kachal me dano me diaspora kan ka tamo support ma wana chwa gang ikar ma no pinti ma right total kare en mo dong pinyo gineni tuta ma ini tuta kan mi tim je mu idan bori tung kan kado nen be ngo ma no ro mate mo ne tung kuja so dano tie ma le chujo bologi kama papat ni anpa ba we jona ne gitum kay ni nena mod ka chuj no foot paro ni jo en mi go ber bar mi go ponye koñ ma diaspora tia koñ ne o ber ka koñ ne yam ma foot gi ti be ka temo koñ ne combination eni tema be endong lega dong tie mere ni tela mo bino gi kamo ma pat gi en mo tie ni en jo en ma ke chwalo wa bot kini jo ma foot gi yer me chere parliament gi ngo gini lok me chere kuno dok chere kakar dog ni ngat en kuno benini ngat en kuno benini I think en dong la chui dong perro mo konya wa ka lok me kita mier litino o dong ke de gang fuoi mo mier rom litino lok me encourage litino mier go chere gang kwan kita mier gi wo ke lu nyodo kinga gini ka pe wa dok ye chen chi ngar mo dok ruba bi wa chi kel ngar mo gi wo me temo konya chuli nen cha lo ko be biro tek so mier wan nenu atin mo fur ki chek mano ya ma chuli tiyo kere atin ka o mo ni behavior ne mier benini atin a wuwi madong o tegi dong mano chal Roma secondary school gini atin a nyaka mano do tegi Roma secondary school gi encouraging kin kita mier go behaving kere because ka chalo i konkar en ma kar ma dano o gene covid bino lockdown o bedo tieni the number of etiena nyer mo no i modong duongo ma tera ni yo kano ni punti ma ikar chane dano wire kamiel gi katimo ngogi mer me yom chwin in no bedo tie ento gina do time kar me covid eni la chujo o konyo at least jana mo kene go dong mano furgero jugine telo kaka ikita no jemi bino kede ka karoni e pa no bino karo jomo keno dong jomo keno be did not make it igine i journey in mon ma me nyene ya rope mo apia ngene jomo keno did not make it ento pe gengon in the whole is not an individual effort. It's not an individual getting you got to pay jam do gi kanko. En ngat mo moti o megen yo giro tal ka mon kenyo unjo mo ken do kwanyo tal enoni u kube kere kit enoni. E one ben we draw lessons from the Dirwa yam chon atuma gi ngagi yam go timo peni gi mo do manyen to twal ko. Dok je mar ba bina timo ne jo ne bible do pegi mo manyen en mir meni mir unu tegi ye ikinu kenyo en mir nagar mo tivo no mir telu but no tegi gi ponye mir betie dano mo pe ponye gi je mo time maraj no don gin mo mar po la chojra mo konyi ye pe ka pe ra mo ponye gi kon gi mo maraj no time
gino mo ken maromo funyi pe. So lega na mer tie command ni otigi litino otigi ludiro otigi dan mo tigi ma fur romo konyo kowa gi mede kere kit yo mo ken ma in ngat mo in romo konyo ko punyo litino kita mir go bet kere teno kuot ki ludiro ariyo ni atamo agi ero in karbi tero kar bi botwa. I think yo magiro mo tero wagitie pero ngo wachi la chuyo wa odung matwal juda bene la chuyo po wa gi matwal wana idong kado kwando po geno dok en madong no diere la chuyo mi chuyo mo chuyo ni wando bit ka lwen ket gi metor chuyo ene no kamo moro baro mo konyo wa yepe. So Bible tie mo tiro bene wa bino pa Yesu bene Old Testament tiro ne weng. So gin en mati time botwe ni it's not a coincidence. Jem lo prophet yam go tiro lo egini go duju. Prophecy egini bero tie wa ti dong ye machala chuli. Piera ngwen wa en wa medu ne gi tero kot ka chiel. We wo nyim ata mega ko gi kan pichawa ni ka ko mo tie ro maromo medone ikit meneno nyim mo big mo pa nyu pier big ma bien nyim afoyo ana po de twal ata me waji ma ben mi ro teno quote meneno no o ma pier ngwen ata me no teno quote what di da nyim ala betie po de twal tin kono namo da na ko Amir bien bod Lady Grace kagwagno la question a ke bod viewers tie wa donye comment ti achiel ken bene ba kudi ina ma kwana ne neno yeah a lot of TV watching it. I am Kizito Riem, which lives through a lot of TV community from South Sudan. Okay. And comment mati tin knock do. Yeah, yes, yeah. Yeah, number peer attack. Pen color trade middle chim ke money mo wa ni ya. Ma peer ngwen. And don't kado o any ma peer ngwen. And non e yabu you ben. Si don't chen mi wa ne ni. Wa care war bo la trade. New na wa ma kar ma peer ngwen ya do. Donc gin ma an mero ni man team duan ma no twal cha bod the final rio ni lo di rio na ma go bin ni kwela gini mir wati e gasen ene bidir wa be ko nena la la yengal mo mir me de lo ata man lok en lok ngawan wa me wa tika wa chene ne en lok ne wa ka piara ngwen ne do romo du dirario dana rio madong ke mi ni wa bene dok jone gitiki program maduong ma gitika timane gina tie ye dan mi yorgu bet kili miri biniang ne jone mago bi mago ti lok ma jone gi wajo ngo ma jone gi timo pen jone gu timo tich mabere manaka yam peke ngare mo timo mitemo tiere dok kaka ko ni weng ya churi ka chile mi penye ni ngo ma uno miro peka ngo ma uno tikere ya ko meti ki timi ning piem bien ben ki tiere ki tame dok kaka man ki tiki jimi ki kita ki timo kede ti jimi mo
kaka mo ti ma pat ma gen wen gu cher gu ne ro jimi enu ni wen gu limo pol kaka enu ni wen ai man dungu dugu ni din yang pa jo pe ko pa kaka mo kene be dong gu cha ko tiji ye gino dong ma tie ma mier ke nene jimi ngo ma chalo wano wen ma time bot dan wen miro chalo lok akwan lok ti lok pu ke lok ayot kom jima kene ma mo kene jo ma gibi ser parliament no gi chuye eno ki ping ki bot dano kin gang dano en lu liru kaka ne kama gen go chere yene gen ko bendo go yabo de gola e dano ni ka utiki lok o ket ni pien ka ken ka lok er bere wa mp gi no pegi ngeyo en ro gen di ku yabo de gola kama mi dano chero lok ye ma cha mo ke ken ma ke mu no mo chero ku dano tie buti mo be go yawo office tie ma lok engini wen ke romo chwalo ne bot ge wek jimi ma miero time ke romo timone olo no kien bene gi ngeyo ge romo timo jimo kene yo ma pat pe ber char yo ma gwak cha kene yo pagamete yo me chiek yo manini bat jone ni ku yabu yo kama jimi wen ke romo timo ke ye jimi lok wen ma tie ke romo go ne kaka chien ma gien ge romo dok loko ne nyo presenting yo ma romo ti pien duan ka duongo twal bene cha ke tikere tek en ka duan biro chiel ma ngata mo ne biro pe dano pe jo chiel pe dano wen ti che yo so anena e beru ti ma be ma gen go timo mi ti chero ni wen kien gang ke buk ma gen go chub miyo me jimi wen dan wen go nge chek ning chek chini ning ngo ma paket churi ber ning yak dan wen go ponye eno ne dujo jena be ana ma gena ana mero enu Yeah, ambil mira made kong kakin. Mo kapiarang men en ma wano ti yeni. Atam mir wanen kitni do diro igini ko bino. Pero wano wek gila Dr. Twal ni gina dong jami tuju mir gin go tem piano be boyo gyo. So gina mir tem kira anati mi atam kere ni. Kainen go kira dong go limo dani kin kang jam mugo makiti timo neni. Dong mir bet gine ikit cha mano wan wa mio metiro la kit look magin gitiro ni bot dana magang botwa. Ma kitung bara anati lego Rudy ikin kaka chel kagin giro following ngoma rojo pajo tika timo nani pero ke waji gina joni ko benini no pan yang gina joni ko gini eni pe gina joni man jem ma meg waduju weri in road mo ni gi ka mo megini ngar dar mo tika bino ka borike ni uwi lok mo rojo pajo jemi timo miro tim ko mani in romo timo nani ning Yero me luo meeting kita kan chan go bir ka luo meeting me jolo lo dirario ni gang ka mo papati put kiro me wa luo meeting mo ma tino ni uniang lok me ro pa jani watim ni ningi tung kan pien lo dirario ni penge je me tung kang bot ngara ngo no ti kuno ge ngo mo pe ngo mo ni jumon ni gi rodi gi lo ponye lu dirotini maka kenyo kina gi per pingi wachi roja pato tiko man ideas gi tiko man objectives gi tiko man eno one ki kagawan atamano waromo konyo kogi iyo mako man chi eno ni romo konyo gen romo konyo nyiko wan gi aromo no wano ti yeni weri pero obed ni jam magitimo no roma dujuko piano be kelo piembe no gitimo pot joni ning gitimo pot joni ning no jam itime mer papat but kadun dujo ti chero anyim gi wa chel jomo ni ka hamani eni go bir pin go timo jam pa rojo pajo bot gi gin go giro kan
wan kong dok wachinen ngo money yep ikara money dok chiro limo no wano birgi exchange visits ikinwa actually jomoni ti gi amoro gi chiro kit gum gi neno kira jo gago timo kira gino moni eni chalo gine awobe gi anyera gi otung kamoni ni gi chiro gi beri mission mo ke gine i church mo ke gi neno kira dana yobo kere Easter timo ngo gini so weko river wat mon rom bedo tie ikit men yange ni ajo eni kai lo ngoro pa gin eni ma gitia gine umiye bene tambut gi gin be dok ko bino gi lewe un result mo un ti kere kanye ti command girom bene miyo tam ken in may bedo i situation mo ni cha mo ken pe bene neno gina be ma ti yiri kol one day ni duju ana po apo yini mo ya mo chero ket gi tungang ku mo ti yu en chero mere elimere ken oneno luore nyima churi puru nga gina we o wacho si ba bere la nanga timo jami ti ka yen mo mier gi tim mo pol maka o yube mo be this ene gina no dan of mere wi lo so jam mo ti ma ka iti ibere situation mo gogno pe nen mo be el ka gwenyo tamikinu u kit eni aromon en mo ti ene o agi ni no pier ngwen en wuro ke karo mano uru yube mabe ma po time mabe no me puonye kere kenye so jami ti ideas ti kingang but kapa unu rate pole do winye do ngani dong darma wacho grace ko timo nga an be da ye do nga ye pe be lo wa grace ba doctor na kono attitude mer ke ken ngarwe mano lo gi doctor pe but don't take kubo en ni dong negative things again gimano mier gi tima be ara winye ni winye gi bor nga lo mo ko mer ma winye ngi atini baro kindano jon bene kono ti ideas mo bini widani jon bene kono mo ni ka jomo diera mala chujo mi ga mi ko meno kir ma kero lebi kom gi roki ne char pe konyo ngato kuno so I think in America that was is a reflection karika jomogi ne bi neno look en ma wana logo ni le chin or furo mi ko men ma migu do ro mo kube bere kere ni no piera ngwen en one ikamon mo ti yeni wa agi yeni ning ikakamon ni wa agi ni no piera ngwen ni ning wana chule ko lo mugu wa agi ni no piera ngwen ni ning one members of parliament en dongi bi wirwa idwe ma beach eni ni no piera ngwen wani wa agi yeni ning machara chuli so any question ma if individually groups of people waram punye kere anmel my penma agiro kere show in America ken ni no piera ngwen wani wa agi yeni ning in MP in an individual gangma in bere ye ina wobi money ina nyaka money ni no piera ngwen ni bi agi yeni ning iti tichie nyope so an ginana agiro kere petini ene afo to twa ya no mo be do dong ma e pier ngwen ko lo ma dong ma ni no dong kai wang la chwech mi dong kere ni waji kere mi ro pet ki reflection mi ro nen ni wo ponye bien ka ge mano te me ko mara pe ponye ti dong no bal ti wi dong mi ro nen ni wo ponye ponye ma per te nen ma lo dire io ne go bino che ponye che quero che che dong watch ni che ti che ciel o bedo che war o bedo che gen ma ne twero tero cara bene yes okay comment mo ne ti achelen okay yes mano che bot
peace. Peace the court. Thank you for what you're doing, Cross Acholi. And I pray that God Almighty, Yahweh, bless your work and bless you with good health and wisdom. One of four, yeah. I mean, like an enemy, but not yet. Actually, when man, good nong la, where go bet ke, ki yot kum, da go bet ki gubu meti, a shell, and gonna shell ma, down, ki a shell, any kayot compare. Yeah. Ke me do mera na ne no chalo recently. Kiri wa la dir lobo cerca neno demonstration fa moni mati ya gago. Enu ne kita en si jachi ka waje kene enu no mir en chalo lu diru ka nyo en wuri ni weng. Joma mir ku chet gu nen jimi enu ne. Kitegi gu nen. Ki nen en ap jima ma kurme ne kiri loke pieto diegi nyo loke piet kono gweni ko ngane. Duju kaki romo no gena. Anu ki romo terogi en la kudi exchange anu ma eno waja ni kiri palo tiang kwan yo exchange mo ki ken matie ene kita dano punya en man dano punya ni ki punya pinne tero dano wet kita en sisa wet ke chero ke ti ka money pe neno gi money ke chero ka money en do ini chao neno ni kara gwan wa tiki gini ene ti bot wa ene kon bala kon be awa ka typical example ni Uganda ene la bolo ene stem me la bolo ni yam ki ngolo ki bala me to kombe non ki dano no ne kar ki ene ki yubo ki ngo ki week ki jimi ko ba yam ma chone pe ne pen ka wanga ini tier ka money funye neno ni kon ki romo timo gi money pe ngeyo so loke rocho pajo ma en mu kelo ki bet ka kelo dano kiri dana dek pa ke kelo ki jo adek ki dok gi nen ki pujo jo mu kene eno ne gi na mier ki nen ki gena ki temo ne apoya en lo kana na na dir ngom kwe bero joining one company what Apoyo. Apoyo ba? Yes, one network do a problem okay. Okay. Yes. Okay. One or tika lock mere mwa piara ngwen do ramo ending. Mia do one no ngo ma ke ramo timo ne. Mi tiara nyim. Road trade pen matie mana kero kanyong ni wi kom wanan chela chel group nga gini no ni no piara ngwen en madong no o kero kere ki pero ni no piara ngwen wa yeni ning as an individual as actually MPs pedok for pen en mi wo pen yo kin ma dujini kar numbers Jonah Jesus ni no piara ngwen ni chelo relevant money so wa yeni okiro na chuoj bene tiyo kere ni pero kilo ngamo ki kamo mo partner solving problem yer endana ki kinno jude ani ena ni miru chung betim kini so ngara romo telo wa ki aro me piara ngwen en one en ni komone so la peñ metie ni wakar ya ro ni pero po mo wero gimo mo no miru juno te chabira rio ken from Egypt go tell mo piara ngwen ni one ni chalo go tiro igini go kiji mi do ni nen o kero pa mo ro gi jami ta mi tini mu ana poyo man neno kila pen matek mada pien kawano neno country mo mego machala Uganda jo Egypto worre te kare matek te kare malaj ento o kar moma kilarogi pien la tela matieni uno la win la tela matieni uno neno ne bo
makiri ka inen dano porro en konyo mi yilo dano kun dok chien ilwire yo bedo roba kabako doge ni mandak enu porro do watimo ni ning chino la gamme mabor wakanye dong pat pien ka yini neno kaka duchu way kare pa ijito unote kwaro wakonyo wa minyete mi wot mi cheranyim ero wano nego te kwaro wa machalo Uganda wano ao kigin mauno be utiwa ikit mi governance wano ao kigin mano be utiwa ikit mi politics wano ao kigin mano be utiwa ikit mi social life wano ao ki iye ichawa ni wabiru wachini ditieno gwiri magi choko gi kibot megigi chiki onyo gi dika pero ma wano tikereno Mede. Network na charo chika yele. Yeah. ini neno weno dong watwero dong oi iye ento one ko pien bone oboyo chokeo bone oboyo kiti mabe wa juya maro miyo manni kati ke wajo ni achuli mo hotel Uganda chidiri wa winyo lwenye no bene ano ki kinwa pien wano ruju lwet wao wakwero chungati iloga dama uno beo tiwa ento kama wa oyeni neno pier ngwen wentie ikitwa mikwo mwaga oti chiengtero chitero kama oyeni don wati don ka yeni chiengtero chi don tika tero ne dago bitero matwal la leyo ayanga en la leyo enu na yedong lok mo matek madong konye bepe Uganda pien wa emani kigwoko mongi wa mong bepe gwoke wala leyo makitika beko nene twero bino ka leyo nene no karo ka kero in social media no ti kere TV ti kere radio ti kere WhatsApp ti kere Twitter ti kere kuno kwene ka weng no kero no kiken kadongi lobo ni in pi twero bedo ki gichire i twero ngat mo omo chwinyi ni tuki neno kama goro ni tiye pero mana neno wano tikere Uganda en nikiri kauno kitido ka nongono la leyo eto la leyo eni po be surprising dano pien tika loko mai chwinye mai iye go duchu cha wa wenge dano nen raise me speakership ulogo wana nywele mi Uganda wadugo gien manyap wadugo gien marep eni duju weo biberu ki implication e kwa ento ka wano chere kare man mapiere tek an bena miro wachune ni ere bedago bitwera da pien kainen konni roba donyo ki uchimo ngad mo mikel la loga moni en bekini ye kome ci bitwere ero ka kitamo ni kitit beru ka lwenyi kum ngad mo kiken ma eno binu ka nyutu miri mikel la loga ci wabi beru country madago bichero ka chamu mo kene mi chan kikori la bol money ma ana winyo maraj e winya churi wayno loga pitwero tele Uganda aya nyankori winyo wayna chuli pitwero tele Uganda ay winyo jomone wayna nyankori pitwero tele no anga ma dong twero tele Uganda Pitiki justification mo mangat mo miyo it in ka wajo statement mo ne la loga pitwero tele Uganda kapido wayni jone luko chigina waja pe anatamoni
roba ma wano yinyo wae kare duchuni pitika neno kono do mero wano jolo ci watielu wuno kore watielu wuno ngere we eno betki network. Network. Kama kuru mana nak. Yeah, local ci ngat mo ki ket mo kat ki neno ki tam mi ke la loga moneni kong non ki chet ki tiel kore pien dano piti perfect beru tek kamoni beru ki gor eto ka wano bino ga chiel ci wa wajo ni gor ne ki ummo ci la tela ene dugula la tela ma megwa bedare la tela ma ki ye ki jolo ki ye wot kere ka ci ni beru la tela mano pi beru ki tek patela tie ikero malwak mini pier ngene chung ma charo gena pier tek ana po the 12. Yeah. yeah Alors, we tini ma pier ngwen ma karne what kerte ki lwen down be kema tuo ita be ma tek no 12 comme be what tigi chan ngom mo be palo we père potier ci donc do ma pier ngwen ma mir wa nen ni alors betier donc tamma si je publico categoria ni miro ni wanen ni wa buori lo wa be ki reflection miro wa pogne yen ko ni carge per ko pogne si non bali no okay what you get page mo page mo para and viewers comment viewers comment un peu okay yeah what point what si sa mer me de leur mo I think look man no can any free no mo kwe ka du ka bino ge analysis kelo tam ka inen ni wano ngoti aware ngi ni culture ni pierangwen of disrupting or material leadership many so our roots in logada inga gini ni pierangwen ni ro in o tio ye material so kero wa mi bit focus and me do and jam no igini discipline mo mi no betie lo kada we ke ti ke gang ma dana ma witi te lo ko mbir da ku ka te wa hotel jomano giramo lo kada kinda la bo kita giwaya kere ga bo lumidogi kano waro no a few other people magamo lock la bo lumidogi no kwanya watu twal itiel mukeni no be tegi along the way kinyu for your total Fred analysis itima be for ana po na mero meto gimone man yeno bino time Nade. imli It mede. network tika yelne anen la dir di ben joining Okay. after so la ponye ni no kidwoni la pony lo boa ci karma ke mako en kerelum paju pirumada tien ku diko anano chim ma wajo ni le tieno palo boa tie magi mero bino gang ci timen no go bino gang
chi inge ma wanywa ko kwet gi lok ana penyo gi peny achiel matek awajo ni wabi neno lubwa wene chi lagam mubina yene choyo warga obi over lubwa manti kin gin makelu kero dak chogo chwin no pajo bere yene jimi maduong bale be wayeni do bale chit mi wot mi cheranyim miri waye mi wot mi cheranyim kun pe wa wekte kwaro wa ana neno kaga duchu kay nen te kwaro I weko ini ruenyo institution na chiel madon don kun no chung I constitution mamege te ini failing me lupo constitution enoni chi wa organization enoni po bedon organization enoni taho ruma ke wan chawa ni wano tigile tieno madong gitiga bino itela watigile tieno matiga bino ileyo watigile tieno mamite ni kichung kwedgi dari kare duchu kimini gi kony eto liyo pitika yene kichung kwedgi pien pigi yene ki wachi gi logada le tieno pitika yene kichung kwedgi pien pigi mero ni ki nyuti gi yo kirikala dit bolo charo lok ni gin mala dit neno mubeda bera la tien kirika iro yatitu mabuni ning la tien penen la tien pemero yang lokenoni o wego araja ti kena yetie kabino kayini chere neno be ain chatu ngom mai ya choli inono la tien moni mudi roy elwire la dit petwe eno gang la dit ke loñe kome cher vuru lum cha wen no ba wichiken la dit ye ki charu ngom kayini bini no pero mapapat matika porogang inore no la tien moni no tino ke chi no teme guwin pon gu ye ki wot kwedgi we ki nyute gi yo we kadiri lo diru wagi a ti gem no gitino gi kama no gitwero chako ki ye gini ene ka yini wajo ni chaki la bon yo mabe makinyuti pe chake ene pilwen mayot mite niki anapo network Anapoy man. Network. na poe ka di bene ti winywa alo la di ben la di ben Atiga winyo ba? pero wano ti ko Okay. Me la foi panelist dujo. Apoyo bene won mautika neno wow keyboard page ma papat mo neno tar paluo tian dek duju ki bene ma lugo wakila kwe TV kono gwagonyo I YouTube onyo gware Facebook wana amor duju lutwa amera watch man machek ni kar en ma wan waje dong ni oromo ni ba kar do romo peme beda peme jallo go kar romo me teach me me waleo ki chan ma wan wati yeni dong man tien lokani omir watim wan ki komwa petingat mo bibiro ka walo waki chan petingat mo bibiro ka kwanyo waki pero ma wan wati yeni omir wan machala choli walwen piwa kekenwa la bon tamoni ngat mo onyogamente onyodul mo onyoka niche mo bibiro ka walo waki chan ma wan wati yeni dong chan ma wan wati yeni awinyo amar ben ni fredo lokom te kwar enu ni pole tie madong tika
bino to twale komwa pe war ma wan wa ruenyo pien pedong wa tika kwo ikit mete kwaro chi enuni anatamu ni kare le en madong wa tikere le inini daro mero la kore lok moni me tela ko tim wa ngo ko nga lok ngo dong tut ko nga ge kwi do karo yang chan no mire we po wa biloko kong loka kar mo ramle ini ina chalo imwa mo karni dong ana neno chali wachi kar mo ramle ini be no ramo nyu mir kiri wa lok me kwigi le e kuni dong kong ki chak neno ne ni kwi ni ki bolo ni ning angyo mere Uganda wale ini ni cha mo kene la ko nyo determining results tek total ki kwi mano iya ye kerme dia bien ka fun ngar moni no timir ne pat chino chao kene be kita no result kwi kata kene no ber ma pat en to pageo wa manyoto mirwa ke tamwa mechung ada pageo wa gini en we po mera sisa public ayang be wa jelo en wa po wa ulo o mere wonu ki bolu kwi erwa bolu kada wa chung be yada tege ol chi enoni no record en ken ma cheng cha be wa waji pe no wa wor ke gwa record ni mo nyo wa bolu kwi ma roman ma nyo wa bolu kwi ma roman jeme enini a chulu mir bet ki history gi karma ma jeme duju ma mira chulu bet ka timne ki cho kadiri terba o konyo ma bi beru speaker ka waj kaman jeme ego ni no mir jeme ma ki beri buka kama pien ka wono neno alany me alany mage ker ko mao e kar money en man ma ono dong loko liete kong la kir money chubeto dak o kwe fudong kinen ka ono pedano matek ko mao mariato pien lep kirwa ngat mo ma beno ma yo julu dong tika ker lebe ko mao chi anatamani eni peloka politics kar mo romle eni lutua o mere wan wa ayo ke pera ma wati e wa ayo ki la kori lok tam duju mano wati ni jemi weng o mere ke tim wati ma o nyot lok man me mia mano in cha duju ino lo teno ki giti ite polora gite ingeu kit o jan ko wek da waj man winyu ne liet eto ber ben kar jem be pa jemi weng tie a kori container ki gana kios magi ber ka muku giu ki tengurli eneni mane ini pagien mote magere gulu nyopete ateme siti me gulu ke ken tika teme vot Uganda kulu dong gin mo kene ma ana ner ma oloto obe konyo mana nakki ye ma pat ke lok ma don lo ki ker structures ma titi mano ma be mano nyuro nyo defining city ye la kori kios mogo mao no kadong ba wachier ka wili ye be don no tek pen en bulu mogo le en mano gi ber ma kon gi pege malo gi mar chai gi mar jai gi kon ken cha duju no gi ber ni gogo inyime kaka mo kenyu inde o ka wil ai ke konya ki balance jale o be chal kon ke tim no konye dong to da pe pian an no do ollo be kicha duju temo fonyo gi piana apoy wigi oni gin magitega timne ni no charti ye chi atam ni pipere pa container le inini mugo cha ke no ka beru pa jo ke ma eno da ko beru pe manyor mir go cha ye nyu yo mo gena tima pian ke cher ka lega de tenguri pian ga no pe container no mir cher ka lega de gena e de gudi pangeo gere kita dong gena kama lok me container magi berkai oyne o kiteng yo ni obiter jo kene ki kumaraj me go moni ko ono berwenyo ki pressure mo ile ola mal ki olai long kaka en city me gulo en o cherno ki garo mere arjat chi beno no tiki pressure e arjat la cho o cher dong tek dong kita report borni ki nge kan ki goyo makoko en ka kama en geneni ka kama en no jule kere me teru dek en chamu kere timu ki ngogeni ki bieno ki oyo gini en ni me go dong pressure to mete malo me go to atoya
chi jimi weng tiki ber tiki rache da tam ni man ni lok me chera nyime ni wan o miri waneno wunu ni pa wagiru pony kiri kodo nga bi yero wai tar pa luoni ning one power be giving up one wabe mede ki ponyo dano wabe mede bene ki chui loga da wabe mede bene ki chimu kakama no petika kare wek watire wunu ki chera nyim lok me nyai limi ching dano lok me pu ki man en ngom pa dano be rwenyo en isiti ka inite wako ki manda te mi ma chala announcement ka inite wako magwako nyo giti gi vote pen chala Kampala gi tika ka ngeri ngome te isiti me gulu ka enini nien mo ibe neno ki kor mano ngat mo ma ki luoni investor ena dong tika geru ye ka itiki list cheringi kong udong mwagadi penga ka rocho ne tie rocho pien ni policy madong kitika kerne kinene enini dano berwenyo ngom gi maduong de gulu siete kakaini manyor tie lokade land title it is a must mangara chel mangene ene tike ngom e siete omiro nong title ye kape obirwenyo chi moving forward en gini egoni bereti gena chel ma wanu mer watimu wunu pien karo rama ba kape watam ni me wabera ta en piana chul pol kar kor jeme kong lietio ka uneno lok me policy magitiga implementing ka en magitiga igwaro gene container ge nga gini kiber ka wer ne bene kar malaj eto dano pe ko medi keto chungi e dano ber ka tamni gene egoni ber jema gene pe beno betime Chairman mon ke police ki dong en city council nga gini ene gitio ni rit kaneno ni gini eno time but gin mamar ki ye ene ni ologitika tote ka ngat mo matiki jeme ye pe kong ki pe ke rero container ne ki wero kwanyo ki dong pe mampat ki eno ni ka ngat mo lego ni kong ke mie ni ana rio mo chiki miyo en ni na rio le en ga ken wek en kwany ger gene ni yo kit ma en no ram kwanya ker mon en gen matika time chi ana tam ni ba wa dogo wuno wa ngeo ni backbone me economy ma me gwa yaw no chui lok me pu ma chalo wan chuli no wa ngene pe pu benam ma be chi dong don lo be work bino ma no mirwa wote adopting pu moko madong kelo chiente bene ma kono mogi pur kiri cham mano kiri pat dek kono ene gena ma nyige ne chalo gwa konyo soya gi muranga gi en pool gini timo kene mano bene ki grouping under oil seed chi kawa ber ka neno kori category me pu ma kama en mano waneno ka kwe kama chuk si ye mabe chi atamani oloto mot ka wan walingo piana tamni achuli ne chalo mir o kar mo kongo lingo ma pedong gi dange lok mogo ero no kitika tij ma tek ma mogo mwaka par biche ken no da kichawe ngo mutime ya chuli chi da po no wadok la bol ka pe bene East Africa chi dong nyogwa Africa lo magi penyo ki wai ni ngo ma jono timo wergo ke chan machalo man cha tamne wan machalo tar paluo la kweti vi power bi mio ching power bi jallo ne wabe mete matek ni umir kiri ka chenen lu ngej mogo lu dir mogo me pu magi ngeo neno piny ilok me kar me pu gi nga gi ni wan be mete kelo gi kakany wek no dano wachiko yo ati wachiko yo mabe mano wan wadon kede dong enini atawni ma per tek lo eno mir ki ket chunyi komitino etino magitika doni utino bulu makini ma dong pole weng bena kirka pe pagu kirka ben pagu erno nenen chala guni eno mir dong kan ki ket ye chunyi ki ket chunyi komgi timoni kenyu kingi kenyu magi winyu loket gi tie ti kina kenyu magi beje ne bene tie so mir ki tutani ki jul lo ten le eni we gen go ngeni yang chane ma na wan jom kene wateka dani no ponyo bertika man kaman pechal megile en manodong yo me char do duong tutwal
ci atamani en lo katika kenyo ento anuoyo da kuna nuoyo ni kare uramo wo wego dong lok me wo wego won lok me tuwe kiniga to twal ichwinywa la tela mo aneno futwa tin na chalo bena pe mora pije mogo motime we kar me primary yang timu kene be anen be dong pege mora ije mo motime kar me kwi we dwe ma achiel gi kaka chai ni chi kori chwiny no man me mako kiniga ni be dano miro wek wat ka achiel wek otim jemi mabe no winye tie kin dano ci ana tamni kake jalo jemi mokene machayo me wara nyim mano iworo pien ki wai kai miro wot yoyot ci wot keni en kai miro wot kama bo ci wot mapol ci ana tamni wati ka wot mapol da foi to twal moderator otima kijani abino late piene battery me rota unota ma line ma mega beru pe cha yele matek da kero rota eta ngeo ni oloto ya gikine wang mano ana foi matek ana foi de twal okay, what you give final comments from viewers? Tiếp comment mà thì chỉ pa nghe các panelist mo thì miar mê được mo ta pe chỉ đâu Okay, man about Hannah Ibrahim amor wundoju dog men a point topic matin ni lok mau tie ka loko le tie ki phone wala chiri duju me Uganda e South Sudan lu make me South Sudan go tell you give me tech mo dada yeah money da ko donyo and Anna men medonia halutini actually kaberu nyo ilobu duju peki winyu lok paludon ata miru wadore tekwar wa winyu lok paludero Rod ngom ko mi a good example ni Jimmy Miller did nano mano baby we come Latin ke yero we yad no penano donc mi lo paludero okay ya tam dong wa gero dong program kai ne apoy viewers dulu magatika nan wa apoy beru kedwa wa lego lubane next week wat da unu chiang da ka bien no tiki wa kilu lok mukene de da ka malum